Znači šta je cilj? Osnovni cilj krupnog kapitala je pljačka resursa. Pljačka resursa na osnovu koje se ostvaruje kontrola i moć. I to je ono što mi vidimo od Drugog svjetskog rata na ovamo, čak i pre Drugog svjetskog rata, i to je ono što vidimo da se dešava u svetu. Znači, razvlašćivanje suverenosti država, razvlašćivanje posebno nacionalnih država, dovođenje kompradorske elite koja pravi dil sa sa vlasnicima krupnog kapitala, ta elita vlada u interesu, svom ličnom interesu, u ostvarivanju profita i tako dalje, a radi dugoročno protiv interesa građana koji su je izabrali. To imamo slučaj u Srbiji danas, znači imamo s jedne strane ostvarivanje, krupni kapital ostvaruje taj svoj uticaj kroz rat, znači to je ono što se desilo u Siriji, Iraku, Afganistanu, Libiji i tako dalje. I drugi način je ovaj mirnodopski, gde se države pretvaraju u dobrovoljne kolonije krupnog kapitala. I tu dolazimo do situacije trenutno u Srbiji. Koja ekonomska politika se trenutno vodi u Srbiji? Jedina ekonomska politika koju mi možemo da vidimo je politika rasprodaje i zaduživanja. To je jedina ekonomska politika. Treće nema. Rasprodaje se sve. Sve ono što su građani stvarali decenijama, mukotrpno, u znoju, generacije. Politika je prisutna već 16 godina. Tako je. Tako je. Znači, rasprodaje se od izvora pijaće vode, elektroenergetski potencijal, zemljište, strateški resursi se rasprodaje i za koliko se prodaju se bud zašto. Zato što tu postoji, tu je napravljen dogovor sa stranim vlasnicima stranog kapitala i tu je direktno, na primjeru se jasno vidi kako se ostvaruje, znači, poboljšanje ličnog interesa na uštrb interesa građana. S druge strane vidimo da se Srbija nalazi u dužničkom ropstvu. Javni dug odlazi u nebo, zadužujemo se kod stranih zelenaških institucija kao što je MMF, Svetska banka i tako dalje i de facto ulazimo u ovaj proces dužničkog ropstva i to je jedina ekonomska politika koja sada postoje. Da li postoji jedna država na svetu koju su razvile strane investicije? Ne postoji. Ne postoji strani i interes stranog investitora, interes stranog krupnog kapitala je upravo ovaj, da kapital koji otvori, koji investira po znacima navoda u određenu ekonomije, da je sa ogromnim ekstra profitima iznese. I zato jedna kompradorska vlast treba da omogući šta? Treba da omogući ambijent koji će tom i takvom kapitalu omogućiti nesmetano oplođavanje i nesmetano iznošenje iz domicilne države, u ovom trenutku iz Srbije. Ali šta se tu još dešava? Znači, pored toga što te elite koje govore o stranim investicijama, u ovom trenutku je to Aleksandar Vučić, personifikacija te političke elite, znači on dugoročno šteti domaćoj proizvodnji. On dugoročno šteti domaćim proizvođačima, domaćim privrednicima i poljoprivrednicima. Kako? Pa tako što omogućavajući strancima da mogu da investiraju svoj kapital uz najpovoljnije uslove, gde su oni de facto subvencionisani, da imaju povoljnije uslove nego domaći proizvođač. On na taj način... Veštački se dobija konkurencija domaćem proizvođaču koji propada vremenom. Tako je, ubija se domaća proizvodnja, snižavaju se carine na domaće, snižavaju se carine na uvoz stranih proizvoda, domaći proizvođač nema više računa da radi, povlači se, sve preuzimaju stranci koji zatim povećavaju cene tih namirnica i dugoročno, em što se povlači domaći proizvođač, em što profit izlazi iz Srbije, imamo situaciju da dugoročno to dovodi do siromaštva običnog čoveka. I to je jedan neokolonijalni princip. To je jedan princip narkomanske ekonomije koje se danas u Srbiji odigrava. I
Znači, Srbija nije nova u svemu tome. Aleksandar Vučić nije nov, ali on je izabran u ovom trenutku da predstavlja interese krupnog kapitala, da zamajava narod velikim rečima o investicijama, da zamajava narod o boljem životu, a u praksi se dešava nešto što se zove duplo dno. Znači, u praksi se dešava potpuno suprotno od boljeg života. U praksi se dešava da imamo skoro 30% nezaposlenost, da je proizvodnja na svega 20% učešće proizvodnje u stvaranju društvenog proizvoda, što je katastrofa, ostalo su usluge. U praksi imamo situaciju da su nam rasprodate, znači, ključne najprofitabilnije firme, državne i tako dalje, i imamo situaciju da od te lepe priče o strateškim investicijama mi imamo izuzetno negativne ekonomske pokazatelje. I na kraju, govori se o stranim investicijama i govori se kako je to jedina mogućnost razvoja, jedina mogućnost bilo kakvog ekonomskog napretka i oporavka. Kakva je to laž? Pa čekajte, hidroelektrana Đerdap, da li su nju gradili strani investitori? Da li je hidroelektrana Gazivod? Da li je EI Niš? Da li su sve te investicije koje smo mi imali, pa i Zastava, da li su oni rezultat stranog strateškog investitora ili je to rezultat domaće akumulacije, domaće štedne, domaćih privrednika, domaćeg stanovništva koje je štedelo i gde je država bila ta koja je glavni investitor. Znači, ključna stvar je da država mora da povrati ulogu glavnog investitora, a ne da bude, kao što je sada, protočni bojler, gde bi predsednik vlade Aleksandar Vučić bio de facto komercijalista koji treba da komercijalom i svojim lepim osmehom dovuče nekoga ovde da bi kasnije taj neko ko dođe pod ekstra povoljnim uslovima iznosio kapital iz Srbije, da bi pravio situaciju da ima gubitak i na osnovu toga ne plaćao poreze. To se danas dešava. Znači, to je ključni efekat, to je ključno ono što se desilo i to se zove kolonijalna privreda, kolonijalna ekonomija i to je ono što mi vidimo u ovom trenutku. Dakle, država treba da bude ta koja će biti najveći investitor. Ali da bi država bila najveći investitor, ona mora da ima autoritet. Da bi država imala taj autoritet, moraju da je vode i ljudi koji imaju autoritet, gde će prepoznati ljudi da ovaj čovek radi u interesu budućnosti naše dece. Uložit ćemo u javne radove, uložit ćemo u stvaranje razvojne banke Srbije, da dijaspora koja pomaže Srbiju, da ona investira sa svojim kapitalom koji je ogroman, više milijardi dolara je